no ye komfo nti mo fa no so ko ba bi a ode me ko nti one day bi na obe fa am say ye nko village ti ye ko no o kan asem bi na natale no asesa kala I remember o kan asem bi sa na edane atade kese bi esi ne na cross kese da akiri na san kasa na edane furugu fin bi ben ni nyina na mete bicycle na chi oye no na mba fi na mka chem na ba se na o ka se so wo fa ye sa ade a odo wo kire na bosum no wa bosum different nti odo wo kire so wonya de se kan to hyejam na ode hye nchim se ya eno ano ye wo hwe enyi nti wo ye mpe konfo we fi bi nti wo firi akọ koshia gobi guys man kwa sole ya onti ase na musa na hu se no ase me bom pai ma manfo na bi mu be chicha ne ma na o ye ba pai bon we ko nipa se o se de aye no te se okun ma na so moja ne bi na no na kra no 7 months adwa ko sate na ma bi o aba abusia yema wakwaba eba Minute Studio ene anyo pankese wa yeba bedin komo na dem aba lodge dem yeba be muja esanse yete lodge ansam bia dia muja sem na yete ewo yasum na ne ba bia mabon ehu ankasa ene program no ye my life my story ene my life my story with Reverend Aje Kodie yeba beti abrabo mu nsem wo sha ase no senior abrabo nsitie na ya ye di akira ayeba no ya nya bibia sua bibia firim na afi yeso yatim di abo ye bra nti me kone nchen na ya sha ase ayede afiri ho no open kase mpacho me ma akwaba mejoso we die ebia na di ni mabo ati nti we die mesro okay me di Reverend Aje Kodie na obia nim din asesia mi use currently die Reverend Aje Kodie baby obisham bia o kasa amejiso but say me di mo fa konwa o fie nti se me kofi a obetumi afrem na netachi abia ma mitoso mi na me di abrof di mi na ko school me di Gideon na Prince eti ye nam kro obetumi ka Prince no matwamani na ya china hadi nkomo me yeri bisa na o the Prince se ane e ko anu ka Gideon no matwamani o di Gideon me se ane se o gwana di me bere bisa nti ya wo mkwase da suntino me di obetumi afrem kwase Aje Kodie simple okay abusia acha say you transfer feel hon man sa rev mia we die omo say lodge dem ya nu moja wa say ente say arago so ya say ite ure hwe nya me nimpa na makra me yire ne me mbasa me kono moja because me banyina na da mitima me say first question me bisa wa bontin bebre dema sa adwena ba Ghana for ni nipa bebre tim no say ye hwe Nollywood Hollywood Kumawood sa wood for na ye be ati movie bia no na grandmaster na tukoso me be grandmaster me tunko so da me so da kurasi matuda na kurabi kitar na wonu moja bi ade be china na mama ewu ade be china na papa ewu ade be china say ade be isensen bebre but nanu na ye artifu ma living da so tiase ende o manji ani but nanu na ye artifu na grandmaster ne nu moja ende no kore. So is there be a case say your club be on man as association be on munu moja unipa moja machini Ghana pane Africa have krunkru nyani nyina de bet most na makoso mi hu bibia sada so omunu nipa moja David bibi sansi da okay ma kle asa me kla man for bibia sansi ndie tie ne say ye obunkum ni fa ye papa ne boni ye wo mo a omo ye omo te say omo ye lodge for okodura so wo ba ye be odi 5.5 ba ye be ma 10 billion nti kodura no ma ya anka che bi no mo twa sample acho nti be hu sika bag ma no aka cho say na no ma wi omo se fa na ntwe mienu fa furu mu mienu bra nti onya ye sa de ne kire wi a wo sika nti busnya krompo a obukwa kope sa japade bi mpo abukwa koton na odi sika na bre no so fa nkoto afunu mu fa nkoto na ntwe no so to afunu mu ba ko 150 million mienu ye 300 wo de to na ntwe 50 million mienu na iPhone at that moment no nipa na nya 400 million aje bi na wuni 400 million da ho ukwache busia na wajapade bi plot bi udan bi a wo sie unwie wakoton na de brand because unye sai sika na obetumi esi dan kese kura ukoton na de ba wi a nipa se o se de aye no te se okun ma na so moja ne bi na no
na wa ma big tax a wontimi mfofeli na fe abedane asem kese bi abeto so enti sa time no nipa no ontimi nya biom na waka cho say wontimi nya dia free lodge nim usika no so ahye nipa no so afa enti de ono wa baba ntina obeka say no say lodge for dom nipa moja okay which entisa Freemason o African lodge o Night of Marshall omunum nipa moja okay dabi. Okay, this is just by the way. Me claim for that, but all the same, my friend is in because more questions about sa area. Me yes, me real honoma. Rebecca Hobe. Abrabon wabo. Mahu so abrabon pa. Wako ni. Sami. Adago. Where's obiasem na okay. Nyame. Baba abrabon pa ye ba ufie wadwumam wako ni. Ni nyina mu ni se o hyase afiri baabi anse na wo ba beduru ho no okay nka se o nanti firi baabi a o hyase no friend say o hyase no aho kire wura mu consider baaye na ya faso na odi tuyefo na awmo etie ye no o fa bibi efiri waborabom bi on mo konanim kakra bi a bibi betwa nanim kakra bi a na oma na bamabu se na o si hyase madase biom abrabod de emo obamumbu ye won sem bebre ho a metimi aka no one after the other na ye piki baako bi a be gina so na me de tu nipa fo ana me bɔ na poso de tu nipa fo one a consistency ade bi a wo ye no o pese o ya de kro ye ya e be take you 10 years okay o party o pa jai anything ade bia wo pese wo ya ade we eyiye se program na adoma ko pese wo twitwitwa okay se bibia wo pese wo twitwitwa bia no ade bia wo pese wo ye bia no wo pese wo ye sa ade na odi ye be take you 10 years no matter what the situation may be ntu biology me be ka chiro ye so wo fitin afa na wayi that it doesn't work like that me it take him that some years and sana e bia me hu se me nyanye ye de bet me ho to me aha me ho ntirem say me feel be say mam sika goto aduane na mam say da bi me yeska to fu elugu mi kan me yeska tu am light be me yeska ba ko ho me yeska e bibia me ni obi ani asa me dina bi kan me ye ba bi bitro aha me ho henhan me kakra enti se first no previously no na enye kura me dada ti yen sha se firi ba bia na enye no sha se firi na enye ye kan say ye mo village me mama de comfort me papa de something and me mami o papa no e komfo na me papa o papa nso no o ye sofo ye sofo bia kwa Pentecost sofo enti Pentecost sofo ba be ma na komfo baba enom ka bom no wo ye saa wo no mo ye 3 me na me pani ti me mami ma ne papa ma nyina me na me Facebook na be mama de nya ne ti yeye ma o ja ware no o ko ware obi fufo be papa de up to date no on ware biom wow good so omo we no me mama na nsem ye sim papa ti me mama na kwetia ware no koy na o ja ye ho na chese papa anya ne bone pa no she me papa no na onum sa aha na mama so no mpesa ade no na moreover obi ono woni sika na o twa bi de obedogo kura na ko aso na brabo so that sana case ni ko ye nti ono so ko no wan hwe na chi na ojai ho na odinity boom no ko nti ye ni nanamu ni ma chiri ba nti so say class 3 class 4 na ware ni gu ye nti ma chiri ba no ko kuma ase na ye last born no so ba ma me bi ho ewo Techiman go na your village so tama no munyanko e no me dido bia fichiri mana na wa meska kakra na fe ye didi kakra until say ye mutitiye nti minua no de o Techiman no e last born and de okuma ase no omuhu kura ndi 10 years sa no munnim omuhu onim se o wa chiri ba oye oba be na onim no aha ena de no wo hanso no onim so ne bra pani wo ka me ho a ono okuma ase be na onim no nti mefa kwanya we so tu awofo ni nyina afo our jadi ye very bad thing, very very bad thing. This is a situation ba maintenance na mun solve say the be ya be boam me say ka me nya papa good and me nya mama good as well ka ba bi o di no nti na che say ka ba bo se me si abono no
but the way ko fa bi su ka say senka e be ma me papa no ya nka be me ndu ha ni nyina onya nsam so after it no we betina me na ba nchen won kwaye so me na ye Professor Konfiamio former MP and I was former Minister of Railway and Harbour ni sa man okay ni ma me be kotena ono ni ma me nchen e won kwaye so na o me fu bi ye ko school ko fu bi ya ye ko ho ni ade nti tama prof so be fa me na ya hene wa kwa bruchire no o me dem koma me na majumo back na me na majumo musu kotena ye ti ye kotena ye no nti na ya hene o de ma nche na prof be fa na me call me na najumo ho no nti me na najumo nso no na me ofa priest after me na no wuye no me na no ye comfort me ma me ofa be fa true no no ye comfort nti me ofa no so ko ba bi a o de me ko nti one day bi no be fa me say ye nko village ti ye ko no o kan sem bia na tare no asesa kala o kasa na tare ti say white nation o tim kasa na ayejale bia black sa I remember o kan sem bi sa na edane atade kese bi esini na cross kese da akiri no san kasa na edane frugu fin bi no san kasa na edane frugu ni down na san kasa na edane white wow ben ni nyina na mete bicycle na chi nti ba fi mu asa mi de nim de oye eti oye no na mba fi na mka chem na ba se ma mi ne ofa ye kwa agusa na okasa na natal ni change kala mi na no so aware comforta nti onim de meka no ana oka se so ofa ye sa ade a odo wo kire na bosum no wa bosum different nti odo wo kire om so onya de sekan to hyejam na ode hye wonchim se ya eno ano no ye ohwe enyi bium sa na ne papa de ye no obi na wo fa be se nti wu ye mpe konfo e fi bium nti wo firi akọ ko sunyane nti emam ko tena sunyan jase ne nchen ti de ntia na mo mpe konfo wo fi bium se nyina be ye Christopher na nyina ko Pentecost okay nti mi wo fa no ko na ye hu ni so evil bia wa bawi ase a ne so devil a no nkunipa but me na no ye konfo na wawu nti ye nyina kwa asori ko Pentecost bompa Yesu be sa nti e pe Yesu asem sinu wo fa no na chese mo hu se hanu mi se ndi bonsam na o eduma na o ye se ye kwa asoro mo se o ye sa o ye bonsam aduma okay nti e ba sa ye sa e ba sa no na omi mi ko sunyane nti mo fa ne be wun nam san back na o ma mi ko ye aduma over the phone kakra nti amfa na mo fa no free nti o free mu no na ne man san koyi na am san ko village back ti mi na mfo achi na aja satem still am ma nyamba nti papa so nyamba na wo say nti wo nkwa na wo bo mi nkwa na mi tisi street ni so achi o mi tisi street ni so achi o ba nti na say still mi san be join gang no foforo na aja me buy ti me be na me ni na mfo na man one day bi na so obi ewu omukọ ye wekipi na me ma ye nko na ye koy te koy na ja kushia gobi mi so na mi suru se me kasa me pe no ti me ka kire madam fi wakaba bi azaya nya me fa ne kransi na azia ko di anim no ko pe ge man kwa sole a onti ase so for jimi on so ye dia sole koy ti zata na street ni so ye desen asore no kra ti na me o street ni ye be ball techima na team bi Royal Academy ye ne kiyoyo mu dencheble mu ne sa ns mu time no te bo o fa ise team na aka obi anim e bo o fa ise team ni kakra be na me prepare mbo na me pra me jai ti madam ba ko Gabriel na ka say ye nko soft be friend Philip Agonyo techima sunyan road kuru e fro chumi ankwanta ye ko all night me ko all night na sinyina madam no bi san say me ma me we na so me ma me oh no say ade chi am me fa me ma me mbra ti ade chi no ade chi me de ko bom ma me ma ne say sofu bi si me fa mbra o se sofu ne pelisika jedi na ma me sam obi na onim say sofu ni nim no eni nti na o pelisika jedi to o fa me so age no na ma me so wonko on de wonko ba bia na me na ba se obekọ na me na ba nyina koy na ikudu no bi sa se onana ni no se ani na so
ɔyɛ sɔfo na ɔbɛte asɔre bi na asɔre ɔbɛte no wiase nyinaa bɛte ne nka mehwɛ akwa sɛ meka ma kuma nim sɛ sɔfo akwa wagyi me eti nim sɛ me bɔbɔ wa mu sɛ bɔbɔ no ka kyerɛ sɛ ase me yɛ footballer mbɔbɔ enti me ba na ɔhyɛ me nkɔm sɛ me sɔfo a anti me di na tɛm omitim na meka sɛ na sɛ ɔma yɛ nsɔre nkɔ sɔfo munu hwɛ na ka sɛ wona na no ɔbɛyɛ cause trouble ɛna me nso me obi ana me mpekasa me na se we on kasa o we din o se hwɛ ɔde nsɛm bebrebe mu na ofiri sɛnsɛm no mu nyinaa wia ɛna obesi kwam ɔba bi di sɔfo na sɔrɔ ɔbɛte no wiase nyinaa bɛte ne nka de ɔwɔ a ɔbɛka kyerɛ anti nhwɛ ni timi sɛm di problems sɛ ba ma ɔmo bumfu ɔmo kita ne kakra no na se yo wato da na se na ɔbɔ mpai mai na yɛkɔ ɛna we keep him for some by ɛna ɛkɔ du against da ɔntwede sɛm kɔ asɔre na me kɛse na ɛkɔ bɛyɛ 1 year o sa gen na chwa so msi sa dia na sisi menya kɔ asɔre no but asɔre na me kɔ no ɛnyɛ nyame na asakyera me ɛna ɛnyɛ kristo na mahunu no ɛna ɛnyɛ twene na ɔmo bɔ no ɛna me kɔ na dɔsɛ me kɔ asɔre man kɔ asɔre again nti ase nti sɛ menya kɔ asɔre na akɔ me pikini kɔ menya sika o ɛna ja menya yɛ ne sa na me kɔ tena so nti me kɔ asɔre a no my say my friend na dey kɔ asɔre o okay you to one day bi ɛna me bra na ɔhwɛ Pentecost for prayer tower so no ɔmo akɔfa SD ni go bi ne nada nto mutu na asen ɛne free fi hɔ me mbɛ prayer tower leader am say ai prayer tower leader me dey kɔ yi nkɔnhyɛ na ɛna so sɛ de ayɛ no sɛ me bra yɛ gen ho ade wia na masan ba ba gina ade ɛna me bra nti menye prayer tower leader no na me so okay nti ya na me de ombo mpae mo example mpae me sa tina master sua bible kakra ti bible ni sua mu na ma me kon be do bible pan ana me sua bible da was no ma kan animu to akire sa 6 times ma kan bible cover to cover 6 times e do so hu ni sa ma kan 6 times wow bobo ma ma kan 6 times so me few na me few e na bi o na me re na afi but the bible bia de bebre o mtim na kan abre so den musa na hu se no ase me bom pai ma manfo na bi mu be chicham niema na ye ba pai bon we ko nti e ko do mangu bi ase ya na friday bi e ko bom pai ho me na nam de omko e bom pai na manfo futechima ba village ho afi na ade ne ye kese nam se no Pentecost one we university a ye mfa sofo enti so huna ko bible school ana me ko bible school me ko Greater Life Theological Seminary hona me ko school ase yen samre ya chikakra enti mpesa obeyira story girl no wona na asem ne ko sisen wo sha ase ko asori after me ko asori de o wote ase se e betena nti wote ase se e betena no on sana ne mama yesof mama wow enti ye tena it take 2 years and sana ye have your affair mo ne tena so ye san take 2 years and sana na easy so mana me brand back oba ko beji na ade na nam so me fa ho na me kwanyim no we kwanyim we satev na me kan bible me de manfo bom pa ne ade nyina be na metwa fa nchen e na kwanyim ye nti onyim ye no wuntimi nyingu e na owe nti after awonimu no atem nyina na ya wie bible school na somewhere 2014 but owu wie ansa na me wie bible school okay but ni nyina the same year 2014 to me wie bible school 2014 but me ba no ye on 2014 January so be 6-7 months time ho ana ombe graduation na me na ya graduate akwa baby ti wona ma me ho nyina no owu January February March April May June honum bia no na ye honum ti July August honum no na oba me nchen sa area mu baby 2014 to bedu ye no na ye wodam sa no ka say guy bi say open no na time okwo ye no ne ma guy no be hu ni ma me mu ni ade nti ono me ntina bi na guy na aba odi ne ka si eche ho oba ben so I thought na ye cracky jokes my essere tina me bin say ya cracky jokes I essere na yin na ese na me me fam dan me da na jo be 12 still na oto opakele ne ma nyina na me say wo kwa no say guy na gina chiro friend to ndie
on wale bi sa na mba na nya be 7 months 7 months I didn't tell you no kwasem ne sa atam no na French ni be kese la sous di caprelle di moi na je wansi di gra oni bi no okay na me ni capre nti wa na oja akora no na okoy nti now the time o ye uni capre no na wo mun sensem ne se na isikoye well to call the spade me de nipa de oka asema kanokore me ba no obeye lucky child okay in my life aha ama up to date no me penasem pa enti da ye wo no nyame ne hata suri abosumo dan tano da ya me ntwatoro da ye wo 2014 5th January 2014 na kam sika nyina 50 pesos sasa et mito abeti we village o et no masoma boy bi Philip a friend Philip go o village o today crowd as well no masoma Philip kota abeti ebrem nti Philip no di fab chance o kota abeti na aba ah wambada sata na nye phone bi le kitami Nokia bi me se phone be na mpeke how no kan say patience awu am say hey 50 pesos na kan so no o de kota abeti aba Allah at once no manum nyina shishimi na me na kukumu gusubi na me hu asa me yam shishimi asa me hu yam pasa hey zika de zika be yero abo zika na malaria chimi be nyame hu adin nyame hu hu nti wanam ka kire maame ni say o mate na me kwa adwuma otibodom enti me ba me breniska na kan nyina isa na say 1.5 ha mi hu 1.5 de wo yaze sa mi na ma kodika 1.5 afi na su de mi o yuru me aha mesu bia obi twam na osokore mutu brabo su beba because na me nya 1.5 wo wi ase da na ma kodika 1.5 150 cedis o sentence 1.5 ni iska 5000 tim to abeti o 50 pesos tim to abeti na aja na to say me mun na time ase mani sa tata mani woni bi machi ni bi ana makwanyi mu bi ba na nipa na wo makoboka 150 na mkacho nzo metua na mekwa adwuma oti bodom na me ba betua scan mi wana me wo fie mi nkwa adwuma bi oti bodom me wia se ho de obeka ma ho bia no ebam etimi kasa no ena me katikon tina mi wura dem akusu gona mi ni option bia o ba bia ena mi ni bia me fa akoton na manya 1.5 mi ni hwe enti na de aka nyina sem ko hye dem akusu because asema ba enti mi wura dem wa na ko foforo ba enti nyam hye me ba me hwe na ye mma me kuma ena me peke enti mi nya bo mama ne a kire no aso kwasi esi ne kuma nkofo bi so mo panipa mo makotwa blog unim twa minim twa papa e twa bre mi hu se twa blog kura da o because me ko tena sunwan hini ho no ma mi hu minim twa ma twa bre blog minim twa papa o se ne bre ka sika me de be free village wa ko techiman no minibi ana me so me type me manipa hu ni se me ho kire ana me tin kan che me ma me kuma se send me sika na me bre asa no obesa pa obi fufuro kura onye serious am se meko fom kura me ka bibia se me fa ko ti boy be your friend Martin na omoton kan dokono e village ti mi do na bicycle so na am se Martin mam fa bike nje de wonsum hamra ato da ditro ato da tro ye pa na me fa bicycle no minim se bike no obenya na anwumre be me de bike ni ko na me tena so from 6 months from Agosa to Techiman na me buy wow ti me be do ye na me nikma omji phone omji bicycle no so car ni mo for na monko na ye koy e ko do ye anwia be 4 trips to 5 trips wow and sumo ye bi twani nyina blog se brade ko fu fam pa na ki twa 5 trips yi na wi an kamenye ska wo enti minimi ye be na me yire me hu me ye o se yire hu na sanito ko so fan so pete so na me ye ne sa enti me fa na ten mo no mo bo me fa na ten mo no mo bo na man no ye wi adwuma
na otu ye 10 cedi day e na odi disika ye 2 cedi a day nti na 12 cedis e na oba me no say kode na ochina beba so ochina beba ene ma me ma 1.5 na nka fato ho na nka o ye adwuma konya na nka yetete no nim say 5 trips no medwane enti o ma me sika na lock me no nim say me ma ye kura na me na ma no enti o ka sa na am say oh no lie chama me yira wu na nka me piska kra ya koma ene ma me 2 million ma we ati hwe 2 million ene jaso tentem akwai kan ya pepa no yi 2 million ma me bra me na kan ten kra o me dan de foforo be pie so ayi twa na ten foforo sa da na me hodene no anti yakwa no tete film cha no yetwa betu trips wie na matemika na fe yetwa de aka na manyamfa so ewie na wose nya adwuma ewie na wose nya adwuma me so na me nim paye bo pam anya no nti na man no hey abrawa ni o na me bom paye ma no me dim paye bo ta na ti se da bia no adwuma beba eti o ma me sika o me am dim botum sika koya kwanchere ma no wow se de be because anya sa me ni kwan me fa so ma hwe mba no nti for the past 6 months ni nyina de me ya kwanchere mama no na adwuma koso na ono so nimo se de be ya me nya adwuma nti wo ma na me ni boy bi Canada ekohia ba bi ono ne ma me de comfort na me so me de comfort ma me so de comfort nti ekohia didi nkoma o emesi ni na me so na da bi o mko adwuma na o se an nti na aka last ai anwa trip etwa wi a ya break adwuma ni ho biem na me kohia Canada na ono so emesi na me de masem tuna no problem ni wo bra ono wa nya adwuma kwa braye wa adwuma masa shango wa adwuma we wa adwuma na me gire number ti dan me man kwa adwuma na friends chama ya kwa adwuma sa bra adwuma ho no tumutu no be fa eno anu no no ju ono so jimi tu na ko motorway kanka sate na om da ba 20 cedi na ye kwa om 20 cedi 30 cedi ba 50 cedi ni ade anka kanka kra ti na emu edu enti somewhere 2017 na asema tutusu anya sika kakra ena no me mbere mkakra nti mi say mitie nkomo na eye medicine work na ko hu sika na onya ode ko yi oyere every hospital yes eno ko ya blog na no dey see medicine no blog try jama go ba obi di no say okay nti emra back to emra oyere no oja no dental o girl no your fans or girlfriend because dental na won no nti emra back to emra oja wa o catch us unika pre nti onya burger na we feed outside out after ye jaye no oja akola no hoko na akola no 7 months ene oja akola sister bi a friend ma Jane no we village o until no ye kuku na mkobo na mane say situation makomni no so anya hwe ya membeji kuku anopa bia emfama sister nyame nhira no pa to no kita akora na kopem say akora start so di fufu ni ade a kakra to omo ya nkwan bia na o mama mu api na ya sesa bia ma no sa na ye kakokunu me koto abontia na masan de bi sija so na emu api bebre na fe mama na ajo na matete ama no sa no pa awia nyum bet to da tumi so openofo be do nya no fo no ti na odi sunsa na aja edi na namu a ditama takraba minsam no na me dem yifrim ba techiman behind store dan ma empere honko dem pende fifi mkaka amra o sha sha akra no di unchen 7 months akra e be di unchen no ho hia be na ko mu kwa adwuma se na kwan be na fa so kwa adwuma di na ji akra na so di akra nche wa ji kwa adwuma no kwasa me say Canada ni Brian ni nyame nhiro mo pa omo hu me problem no eti se ukwa adwuma utimi e de ni ma omo eto dan so sister bi e friend sister mata onu so agusa nyame nhira no pa onu so esuso mi mu kakra sa kopim se etimi di ye but ye move back techiman no and they say ukwa adwuma na wa nyu obi amfa na mana odi ne kwa adwuma no be boys no na omotima se be se mi nyu obi a ya oje no obuluma amemu ukwa ba bi omtimi gino na makoye adwuma na aba but say o man gine dia boys no so tiase na ma de come water work no o de akran she wechi come na fa na ka do say o de je cha ko water work no na waba ti ni nyina ka krasa na ja ye di nannamu a ye de bedru ha se no ti in fact makodi akoya ni aso hwe eto da na sika ni ho tam e batichima no me nya sika kranti na entimi han proper
single room but me discan so nyina ko han single room a ye nya di bidi na ko han store dan nti na mpoma nim bibi anim ena na ye de student mattress bi atum na me ne akola ne dem nti emu na eda ya nti na so abofra no ne maami antwe na nia me fi na chibiem from 7 months na odi akola no ma wo no maami na antwe na nia me hwa akola no biem na me ko Kenya ase na go bi ati say ona na ohwa akola no o bibi mako hunu akola no maami ansa nti mi ba na kra no omukọ babe na yete no omukọ me maame mu ho tata na maame mu so fi krobo abatechi man na omukọ chen se enye ne maame na yewi na me oge obi ho nti na odwen se ne maame ne sa agro because na ye maame odika hu nti odwen se ne maame nti okọ no bi se ne maame ne mama doctors na se ne maame ne mama patients wow na oka chen se ne maame ne mama patients ansa na akra na eji atum se ni maami ni be na oni wa nti uni akwa no kwa ne store da mu sisi nti eti tama ye ho nyina no eto da nani mu ayedin ska nya ye no ye ko han we ya embwa ti na o se ye de be han na ska no so ate hwip ti na o se ye san tususu kakrati ye kwa obedi bi medibi na ya betu susu 2 cedis omo yi bi anko van yard omo tususu e wo ha ti hona mtususu sana mbenya 1.5 wow 2cd sa 1.5 na me de koto time o asta sata na ma bi bible school ntina mo sofu usu ho na sofu usu so kasa ni jamu no mi won ho no ye good ono kwa na me de mbane to no o so mi mu kama pa but sa believers prayer ministry international for no omni asori bi na wotaku mi re free asori ni din omo ka bo mu ye program omo program ni wie no adwa ko sate na ma bi o sa aba na from 2014 na be si sa 2019 na me nim masem bia because na sika ni ho abukwa koye masem etima amfa ba me nya hwe na me 20 kolikoli na me bobo ano a ndi that time de me timi bin me ho yie ti program na so no lie by lie oh sorry me who say fa ho say no correct sorry me hu ti me call lie we si na me free achiro na me ba na me koni sei nti me nya oh sorry dabi eduru so ko so ba fo mo ho asem be ba be kan nyina me ka chiro ye start program no o me the mic she ntem 12 o'clock me preach 12:30 na me preach we don bomb pie my bo 1 anajo wow 30 minutes prayers me we na so biantenase na me start first seat come say panyan next one panyan am say be pon for na fo abo na fe na maduru amfini no ka no mo do so asori mi enu na aka bom wow asori ba ko shubo don pan mi refer asori ni din na ye de na fe believers prayer ministry ti asori akese mi enu na aka bom na ye watch night na me prophet am ginam eti me bossa na o ma frafra mi nimu oduru a obeju de wow panyan ti bo for fe na maduru amfini na mga chom se mo share se for e be pon me mpon o me se to aso me bossa na se sabo na ka lance ne be 10 bi won chin sei na mga se me to aso na me se to aso na so me ka say na 10 abo awia pie watch night na mpon watch night no wa hye nkoma fiti anadwo na ma de ache sadu na ma bi o e dia maya ne ham dodo check ata na ma bimbo ba nuako because me kom se bia me nim ba bia asem ne ye free by my bi oba sorry oba na me se utwikia o de kan ko konya se le won kitampo kan so akwan sorry se no be so me na no good de papa ni no na o na me se aden o utwikia wa lodi bidie o de ko akra be sisi ni so omra so le sisi ni so omla no se kan so accident wow ati sa kom se na da na me se no hu mi shenkom ho bebe but that particular kom se no masa na aya hu bi na kagu osuma na se am de nim de meka so me de meka sa la ya ko tima na oka mi no fe me yedin a se nei no me yedin kura na asema e be simtim no sa na beba sa na ya etie enti minya ye pena ya pa na meko na that time so no na me pesunsumsem na because of na min shada nya basabasa ntinu na sunsumsem no emu yeti kama chama jai that na ma bi o
so me say nya ne saa bi mpa de aka me pe o na this was we can choose oh and everything any my guy amra life is not easy ohun nsem agina no saa so na wabrabo sikasem na etesen saa mre no odon ko say akurasi ni akura nim sika o that time me buy no na dem ye biam na me ye free onye kapre na me jiska aka mo be pem ne enti me na mfa so fo no bi mi kura mpem asem bi o se kode de adwuma no be ye obi won't me jiska ma enti wo friend program na e beboka o me ye adwuma no bet na nipa ho ye mobo me nim sika je enti se me ye adwuma na na nipa ho ye mobo samra na wo hyenko no nyina na still da so da no nkom na mo so da ni satama na me ye sa de ni nyina na minim se de magiska some de asem na mate na me ka kiro na ma kiro de obeye asa ndu mo misko haya enti after sa program no ye bedu fie no sana ge bi filimi enti na ge titi mi nsem racha do to wa se ma be abusia ya dia part one bc ha no because temo a yegusu ayekono na ase mi production manager mi producer ase me mraso nti the part one go be see nti meko reverend chena or the your friend say lodge hun sem kakra bi be 2 minutes bi what the na ye the part one na see na ya to aso part 2 no another time rev part one yenko lodge in sem okay chama say fancy lodge time mbe wure na say me promo lodge kwan say nipa ni ubamu a kwan lodge mo abeto form form no omutimi ti so enti bo price na wan hwe a e be kwa fast maba enti for now no o de frame me number na da ni no na yendi hu nkomo oba e wo se wo ye adwuma ansa na wa be join lodge o join a ye hwe se wo adwuma no sika sembe koso na wa bo ho ban fi watamfo nsam ti se nipa ni nya adwuma na bia o se oba na mo pra adwuma ma na no so e bi bisa ni wono ye mpa adwuma ma nipa wa ha ye se bia wo lodge ni na ya committee wakohia MPB wakohia ohini bi na wafa na damfo ene je sa wetin de wo number ma no na ana adwuma wura bia na celebrity bia na wagene number sa adwuma bi na obelinke odi ada one fine be say lodge mpa adwuma ma de mpa adwuma ma ene wo platform celebrities wo lodge no ada ko fa se musu ye celebrity celebrities can be to say be a shatawale sa kwade mo level no ebinim be lodge mrem no one betu obi o lodge dem onye lodge ni okay enti mi current mi kan kire mi say me lodge ni enyi adwuma sa unless wa betu no say nyina ti meeting ase na o ye lodge ni enti wa lodge meeting ahu shatawale da minnim ba bia shata minnim ni fi minnim ni hear about no sa kwade wo lodge meeting celebrate bia wo me say one betu obi e wo lodge mu a enti bi sa se ukoye no watu obi wo hono sa da like obi sa se bia obi o ye celebrate de ye be kan say mason fo carpenter fo enimtu fo mp fo enimtu fo asofo wo ahemfu wo mp wo bia bi wo de betumi aka no ye de yenje ye kromfo ana say adwuma do be ko police station ene de yempe obi ebe ye lodge ni sa na o ya amroba ye wa yi bi na me de boma sese me de manu enye kabro suma yitua bi ye nwira fufu na asoso be sa suma me de boma se na ni funu matese na ahomasoso na ahomasoso nte me de boma sese na se otise hwan na ebia obe ye mbone a obuwada ensi ututu kura mba eno eho ne ma bone nti se wo fam ho adwon bone kura mpo a wo fre no enya adwuma ena me de man san de ko robi okoye che no sa oda so dem na okay on be ka chere se enim no nti me yase bilom too much a ye kan be konti anya hwe no ye be the life story ne be kwa kosi lodge no nti am pese bilom too much nti tesia no so bi be pick forms na tesia no price no nheda nye the price no enye stable nti on frame nti do frame na ye ndi hu nkom but unya adwuma member ha
obi onya adwuma unya adwuma ontumi ma kromfo so ma ɛna hwɛ sɛ wanya buru 20 years okay ansa na waba ɛna sɛ wonya adwuma bia na wo ada problem bia so na wo bɛbɔ mpae dia and the lodge mu a honhom ne wo hɔ yɛ bɛbɔ mpae ama wo de opso be bia obetumi de aba bɛyɛ na wokɔ bɛnde onye lodge for committee onko bi omko Burkina omko Togo omko Benin omko ba bia ontumi nko bi aha bɛnde wo bɛbɔ mpae dia ahom me wo ha no de be solve problem ama okay Pacho na chese wawie Pacho ani abusia ahai enamre be my kwan na yedi my life man story with Reverend Aje Kodie Grandmaster African Lodge ahai na the part 1 bisi media ne adomako offer me meje so me say your first time we share channel ya na say we ye jumadi a mesrew na wa subscribe e dia man na fit wa share e dia man na ama afoforo no so o matimi ayeden anya afutuo bi afiri ene komedi bi a e course no se wo sha abrabo na se na consider bi bo wa kuma na ne nche se oba mu bu ama wo jade se wo ye koso ana to so na we bi a wo kono be ko akobudu nyame kan nyame show bibia bye bye ye besna hia